تميت الجرية خرست الفيدي ملكية مرفوعة لي الخلونة بالجستيزيا اللي بيفتك اليوم لحلست المولي لمحلك جست وموش لي لبس إما وكل الدو كلها اللي يكونوا يعيشوا في المحبة تالديرة ديال إيفا زيسرا بدين بالرجل نتعملوا فستة كبيرة فستة في جيخ سان باولو والمارتيريو ديال بالرجل ناش سان باولو الشمبيو حي تليشين سخية في المحبة تالديرة تالمولي فين حيتو كل دينو للكنسية تا وعليه تستطيع ما زال شيء ليه ما قد عارف تيولوجو وفلوسفو مش مديونيخ سان جوان جريزوستمو سانتو استينتو بونا سانتو ماس تاكوينو بليس باسكال رومانو جوارديني كارل بارت ليه ما قديس ما حسبنت من هايتو من كتبيتو الكاريزم اللي حدنو يوشي اوردine religius سانت إنياتيو تاليونا سانتا تريزا تاليسيا dawn huma bis-suħut għax magħhom żgurdi għall-lista itwal toħrajn. U ħbieb indur lejkom u nistaqsikom liema devot Pawlin Marti ma jfossux u wkoll midjun lejh. Liema devot Pawlin Rabti m'għandux jixxenna u jitħabad biex wara din il-ħajja li tgħaddi miegħu jinġabar u jitbaxxa f'ruħu hemm ħdejh. U tirbaħ għalih. Inti ġrejt dik il-ħeġġa qaddisa biex iddawwa lill-bosta artijiet. Għadba bżajt fid-dettitu mill-ktajjen. Inċandartu lill-Kristu fl-ibliet. Kemm il-darba sibt l-arqa quddiemek, kemm il-darba jam qaddis sawtuk, imma l-qawwa tar-rieda f'imħabbek kienet tgħerreb lil dawk li ħaqruk. Semgħu kelmtek qabel Korintu u l-ibliet fejn xarritti twemmin. ġibt id-dawr fil-gżira fejn għadhom jisejħulek missier il-Maltin. Ġewwa Ruma dil-ħidma qaddisa intwettaqna bħal Kristu bid-dem. Imma d-dawr intixed biex jitgebbes baqa' jibni fuq laqt bla jintemm. Int batejt l-ħrex martirju biex ixxerret l-erf u l-ġid. Int mexxina Pawlu Maqaddes waqt is-sija tat-taqbid. U nistħajlek biex tisma' jitlislen, jintalab, jitkanta dal-limweb sabiħ. Terfa' driegħek u tiftaħ fummok waqt li tagħtina l-barka minn tiegħek. Tgħidilna bil-frus immortali tal-kapitlu 8 tal-Ittra lir-Rumani. X'ngħid mela qudiemna nkollu? Jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li anqas lill-Ibnu stess ma ħafirha, imma taħa lilna l-koll. Kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jagħtina ħalnaġ għal-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħafna għaliex jiena żgur li l-mewt u l-ħajja l-anġli u l-qawwiet, la żmien tissa u li ġej, las-setat, l-għoli u lanqas il-fond, u eddaħ li oħra ma jistgħu qatt jifirħuna mill-imħabba tagħna li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Għalhekk qalbna kollha nsebbu l-Kristu mal-missier u mal-Ispirtu għax mal-ġnus uħġbu jagħtina lil San Pawl qodda magħżula. Kbir Apostlu Pawlu tagħna f'qalbna ismek hemm il-qux. Ibqa' magħna missier tagħna, ibqa' dejjem dawn tal-ġnus. Viva l-Apostlu tal-ġnus!
زيدك في الدنيا وتعطي للنبيين شيدة الحياة السماء عنك والخيا كلها تنجلي إيمان بيرا فارو ونكنتاو لك لاهدا الجسم قدام ابنك جسو كريستوس إبنا li b'ikmantament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħoss radlek il-ħaj bierek qasam taħ li d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismu li jingħata għalikom. Ekku kol, wara li kil-ħal kalġi, radnek il-ħajn, birek, tal ix-xikli tiegħu għal. Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalġi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demmi xeret għalikom għal-bemmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Nimtlaw l-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Kun jagħmel minnu offerta li tibqa' għaddejjem biex ikunu nistgħu
issa lejn u lejn. Den apostlu kbir ta' Kristu, minn tal-fidi daw xandat, dal-pajjiż ukoll artistu u bħal-hemmhekk inti ħtart. Dik il-libsa li l-Kristu ħallek xidna fina l-art. Missierna li inti tismew inti tqaddis ismek li saltnatik, ikun dak li trid inti fis-sema tnafaq.